uzokwaziswa le ndawo xolo lenkosi xolo lenkosi uzokwaziswa le ndawo kubanikazi bayo xolo lenkosi yonke ke into inomnikazi xolo lenkosi ungangamazi umnikazi wale nto akuthume yona awuzuzazi apho uya khona xolo lenkosi funeka uqala wazi apho usuka khona uzozazi apho uya khona xolo lenkosi ndiyakuva mama uVooi echaza yonke le history xolo lenkosi zonke izinto ndiyazazi xolo lenkosi ngoba ndifika ndibe sekhayeni xa ndifika abe ngumntakwethu kwenyikala aphinde abe ngumntakwethu ngokwasemoyeni xolo lenkosi apho hamba khona sihamba naye xolo lenkosi besisonke pho ngaphesheya xolo lenkosi wathutha wayothwa first xolo lenkosi wathutha umjekula wakusetyenzwa kule ndawo xolo lenkosi nalayithi ikhandlela xolo lenkosi wathithwa weza kule ndawo xolo lenkosi ngoba uThixo xa kuthumile uzawuthatha kusengapha nangapha kanti elo xesha ujonga intliziyo yakho xolo lenkosi kodwa uba uyiqondile nto mama uVooi ubuzothi hayi ndisayifuni le nto ngoba iyandisokolisa xolo lenkosi nale ndawo encinci ikhalelayo uThixo useza kunikwa enkulu xolo lenkosi useza uye kukhala kuba buloko ukhala ngendawo encinci uThixo usafuna ujonga intliziyo yakho xolo lenkosi ngoba xa ubasa umlilo uthatha intsasa xolo lenkosi awufika ubasa inkuni ezikhulu xa ufuna umlilo wakho uvuthe xolo lenkosi funeka futhi umlilo lo ube ngathi uyacima kanti kunexesha usekuThixo asebenzayo xolo lenkosi usiyazi ke mama uVooi uyiqalile into xolo lenkosi ngoba phefesi zange sifike ngolu hlobo xolo lenkosi siza kujonga ke xolo lenkosi sithi asibiza uphelela xolo lenkosi kodwa nje into inye usuguqa ngedolo uthi uNkulunkulu kaBaba Masango le nto lena khange ndizifundele xolo lenkosi ifunwe nguwe cela nje amandla okuhamba xolo lenkosi bathi ootata sifundiwe izincwadi xolo lenkosi xolo lenkosi kuthiwa kuzozanyazanyiswa iTV xolo lenkosi soxa kuzanyazanyiswa iTV bakhona abaxakekileyo xolo lenkosi balindile ke mama uVooi abaxakekileyo bazawuza kuwe mama bexakekile bambi baza kuthesa xolo lenkosi kodwa zonke izinto zozilindele xolo lenkosi ngoba apha endleleni yokuthandaza xolo lenkosi kuthiwa kunamahlandinyuka bathi abakwazi ukuthetha kune-potholes xolo lenkosi so le migodi uzodlula kuyo uzuyazi uba ibibekwe nguThixo xolo lenkosi kuthiwa watala lo mfo yamashumi mathathu anesithathu sibhozo eminyaka xolo lenkosi bayangena bayaphuma xolo lenkosi kanti lonke lo xesha futhi uThixo usajonga intliziyo yalo xolo lenkosi uthi xa buza umbuzo uthandi nam xolo lenkosi uthi xa amanzi ethe agqotha andithathe namadiphosi ndithi xa ndithi ndiyehla ndiphangele ngabanye ukutya xolo lenkosi xolo lenkosi bakhona ke mama uVooi abantu abalindileyo xolo lenkosi esawuzanyazanyiswa amanzi xolo lenkosi nanku baba uBishop uzawazamizamisa xolo lenkosi abafuna kanye ukuphila bazawungena xolo lenkosi xolo lenkosi kodwa nje uThixo azakupha amandla uThixo mntana sekhaya xolo lenkosi noko ndikuthembile xolo lenkosi azipha amandla uThixo ukwazi ukunyamezela lo msebenzi xolo lenkosi xolo lenkosi namazwi amaninzi xolo lenkosi phakamisa nje sami isandla ndithi wangu uThixo angabonakala nami endibona emngeneni kwam ungalililize lamase masithandazeni Tulama bese badle. Tulama bese badle. Bawayithembe kuye bayayisisinyabelele. Ukutulama bese badle. Bemba bonke ke noba buqineke noba budlamini. Vele uxesha nansi sethembisa. Kana kwentate unalithembisa. Ukutulama bese badle. Uqala kwethu kwazana sazana ngenxa yamakwayana. Kusekho amakwayana kule nkonzo yasesenzo. Kusana yini ke lekenyase. Basosithi xa sipractice sithi ngeke sibethe Alexandra.
ukuthula mabese bandleni kanti nabo bathi ngeke sibethwe iphumulo ukuthula mabese bandleni saqala lapho kwazana kanti sihlangene lento abaprofita ukuthula mabese bandleni amanje ke wapazalwa khona naye wazi lapho ngizalwa khona Vooi yathisa abantu wami into soyithetha inye ke ngomama uMvoyi sizokunika high heel sithi khula uye phambili ukuthula mabese bandleni bensebenzo yabaprofita kodwa usungaziphakamisi ukuthula mabese bandleni njengoba uyenza ukhule sebenze labaprofita ukuthula mabese bandleni ukuthula mabese bandleni kunesizathu soba la mfana umfitshane akukhombe abamazi abanye abantu umfana umfitshane ukuthula mabese bandleni ukuthula mabese bandleni ungcono ngokusathiwa tata umjeku tata sasimbiza ngegama ukuthula mabese bandleni tata umjeku ngabantu esikhulele kubo kuyagcuwa ukuthula mabese bandleni bevangeli abaprofita ukuthula mabese bandleni namhlanje ngiyajabula silapha ngegama lakhe ukuthula mabese bandleni into enkabi iyaphila lento kababa Masana ukuthula mabese bandleni funa ukuthi ke mama uVooi hamba ungeni ukuthula mabese bandleni saba khona izinto endleleni uzawujikelana ngabe uhamba nabo kodwa usuqine emthandazweni ungayilahli ingozi kababa Masana ukuthula mabese bandleni ukuthula mabese bandleni ngaphansi kwencwadi ke kufundiwe ukuthula mabese bandleni incwadi yabantu ababehleli belinde ukusanyazanyiswa kwamanga ukuthula mabese bandleni abantu babengafani ke mama ukuthula mabese bandleni ungajonga abantu abanentwele abanezinto kule nkonzo uzwamkele nabana bemfinya abantu babehleli belindile ukuthula mabese bandleni ukuthula mabese bandleni kule ndawo ke yase-13 sithi mayiphakame lento kababa Masango ukuthula mabese bandleni banamhlanje ubaba Mphothulo mama bazoxhophaxhopha ma uthe wangena ntanqa uphume ephilile nasiphini isifo ebabanjwe siso ukuthula mabese bandleni bakhona bazazokulinga bathi bafuna ubona lento uyenzayo uba wenza ngantoni na okanye wenza kanjani ukuthula mabese bandleni bavulele nabo bangene ukuthula mabese bandleni ukuthula mabese bandleni amanzi agxoshagxoshiwe sesilindile ngoba ngizisirisayise ukuthula mabese bandleni bayintwa lento ineziqhamo zayo kule nkonzo ukuthula mabese bandleni nami ngiyabulela ke kuloo ndawo encane indawo yaseprincess kanye nomama nababili abathathu esihamba nabo uNkulunkulu wasivumela sazongena kule ndawo ukuthula mabese bandleni nalabo baseleni abasiyababeka uNkulunkulu nabo bakhumbule abanye bebefisa abanamashekeli ukuthula mabese bandleni nabo ngingena imoya bakhona kule ndawo uzothandaza isintombi emfitshane kodwa iyathelela phezulu ukuthula mabese bandleni mina la kuyena ngazitholela udadewethu akhona ongayincoboliyo naye ukuthula mabese bandleni uyamvomosa uthi mosotshombakhe abantu abangotata ngudadewethu itshomi yami into yonke ukuthula mabese bandleni manje sizokuthandazisa maMvooi sithi khula mntasekhaya emoyeni nasenyameni sebenza umsebenzi wabaprofita lento ke uyinikiwe uzungoyiki ukuthula mabese bandleni ungabi novalo uyinikiwe lento kanguzithathele ukuthula mabese bandleni asithandazeni uyela mfitho ngoba ibihamba phezulu nditsho phezulu la flora
Thola mabesebandla. Nange ndisandra bana ingabidonki ngoba ukhona asemva bam awenza into bana ngihambe phezu kwale flora. Thola mabesebandla. Mama Vooi ayindim oze kule ndawo koko ngulowo othemba ndise. Thola mabesebandla ukuze lo mngqomo abanxaniweyo bakwazi ukusela ngoba ngexesha ethile kwahle isithunywa sezulu sogqobhagqobha amanzi athe wangena uqala uyaphila. Thola mabesebandla. Otata asingeneni kwenye intombo. Thola mabesebandla. Ixesha lemikeni ibhasi iyaduma ngoku. Thola mabesebandla. Ibhasi iyaduma. Thola mabesebandla. Ibhasi iyaduma. Thola mabesebandla. Ndifuna into yobana ndingathelekisi abaprofite ngoba indlela abahamba ngayo ayifani. Thola mabesebandla. USawule wabizwa ngeyakhe indlela. Thola mabesebandla. Watshintsha negama lakhe. Thola mabesebandla. Wabizwa ngo Hallelujah.
di-pash-pashats ke re batla ntse ka di-pash-pashats